Krađa kristala. Problem u Lazy Townu. Budi pažljivija sljedećeg puta. Nema na čemu. Društvo, morate ovo čuti. Evo vidio sam Spartakusa kako spasava mačku, uradio je trostruki okret tako flip i skočio je do mjeseca. Šta? Spartakuse! Obala sam se pretvarao da si ti. I to vrlo dobro. Hvala ti, hvala. Je li istina da ti vidiš u svom kristalu kad je neko u nevolji? Jel možemo vidjeti? Majte! U redu. Ali pažljivo. Moćan je. Mogu li ga zadržati? Stvarno ga želim. Ti ga želiš, ali meni je potreban. Da, njemu je potreban. Pa onda idem kuću uživati u mojim stvarima koje su samo moje i voziti moj auto koji je samo moj. Doviđenja. Sve je moje. A nemoj se ljutiti. Zbogom. Stiđi, pa nemoj biti ljut. Pusti ga. Ponaši se kao beba. Koga im briga za glupi stari kristal. Mama. Kristal? Nekom je potrebna pomoć. Da. Želim ga. O ne. Jel trebali bi popraviti ovu ulicu, Spartakuse? Spasio si me. Hvala. Nema na čemu, Stingy. Jesi vidio ovo? To je bilo sjajno. To je bilo baš hrabro. Baš hrabro. I u tebi se krije pravi heroj, Ziggy. Pa, dobro, ali se moj heroj još nije spreman da izađe. Tu je negdje. Hej, Spartakuse. Da, Stingy? Pa hvala još jednom što si me spasio. U redu, nema problema. Budi pažljiviji sljedeći put. Da. Spartakuse, to je bilo baš sjajno. A hoćeš li nam pokazati kako si to izveo? Spartakusu, ovo neće trebati na nekoliko minuta ili sati. Dragi gospodine zli, niste vratili knjigu u biblioteku. I mi vas molimo da to učinite. Do danas vaš dug iznosi već 4600 maraka i 30 feninga. Molimo vas da platite. Bla, 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 bla. Ovi bibliotekari su tako agresivni. Loše ponašanje za početnike. Moj kristal nestao je. Želio bih napisati pismo predsjedniku države. Ovako, dragi predsjedniče, bilo bi nam velika čast kad bi se posjetili... Stvari, bolje bi zvučalo ovako. Dragi predsjedniče, da. I mi stanovnici Lazy Towna vas dočekujemo otvorenog. Dogodilo se nešto strašno.
O, Bože, da li je Stefani dobro? Da, dobro je. Hvala nebesima, tako je posebno, znate, divna djevojčica. Šta je? Gospodine Milford, da li primjećujete neku promjenu na meni? Mišići su ti veći. Ne. Pustio si brkove. Ne, odvijek si imao. Ne. O, Bože, tvoj kristal je nestao. Da. O, nebesa, što da radimo? A, znam, ponudit ćemo nagradu. Da. Ispunit ćemo jednu želju onom ko pronađe kristal. Gospođo Vrdelice, obavijestite sve. Da, gospodine Milford, odmah. Da, halo. Da. Šta? Stvarno? Da pomoći ću. Halo, Sportakus si izgubio svoj kristal. Besi, pa to je strašno. Sačekaj malo. Pixel ovdje. Nestao je kristal, nije valjda. Naravno da mogu napraviti plakate. Aha. Jednu želju. Dobro. I štampam. Mene niko nikad ne zove. Halo? Sportakus si izgubio svoj kristal. Šta? Izvinite, pogrešan broj. Ups. Bez kristala Sportakus neće znati kad su ljudi u nevolji. I neće više biti superheroj. Sportakus si izgubio svoj kristal. Čekaj malo, halo. Sportakus si izgubio svoj kristal. Znam, o Bože. Da, izgubio ga je. Bože. Jesi li ga našao? Nisam još. Da sam kristal, gdje bih se sakrio? Možda ovdje? Samo polako. Ne, Ziggy, miruj, samo miruj. Dobro sam. A gdje bi mogao biti? Nemam pojma još. Jeste li ga našao? Ne, a ti? A ti? Ne može ga naći, ja? Savršeno. Čekaj malo. Da, tu. Nagrada je jedna želja. O, kako divno. Natjerat ću Sportakusa da zauvijek napusti grad. Moj drago sjeri kristal. Ne, vratit ću ga sutra. Ili možda preko sutra. Ali, pa šta ako neko primijeti da ga nema? Pa, siguran sam da niko neće primijetiti. Da, tako je, zadržat ću ga. Mjesec dana. Mnogo svjetlucavih stvari da napravim svjetlucavi kristal.
Šut! Ja sam genije. Pa, to je očigledno za ne. Znao sam.